da smo jedina škola u Srbiji koja školuje učenike ovog profila. Škola se angažuje u praktičnoj nastavi na kojoj se učenici osposobljavaju za delovanje u vanrednim situacijama. Učenici izučavaju i proučavaju fizičke i hemijske osobine gorivih materija, načina gašenja i sprečavanja širenja požara. Ono čime bi se posebno pohvalili jesu vatrogasna takmičenja i uspehom na vatrogasnoj olimpijadi u Ostravi u Češkoj, na kojoj smo osvojili 3. mesto. Bili smo jedina školska ekipa u konkurenciji dobrovoljnih vatrogasnih društava. Učenici sa boljim uspehom imaju mogućnosti da svoje školovanje nastave na Fakultetu zaštita na radu. Svoju perspektivu vidimo u planiranom regionalnom centru za delovanje u vanrednim situacijama, čiji bi centar trebao da se nalazi u Nišu. Stoga škola i sam profil tehničara zaštite od požara daje